خوشبو برین هجا لسرانسری کردستانی به تایبەت لباکوری کردستانی دما خوش به هیوی دیکم روشاوه باش به استی دیگیجم روشاوه نباشه جبر سری دولتا ترک آداگر کر و جبر سری کری گرتی و کرتیل خور و قروجی و خزمتکار دولتا ترک آداگر کر ما بس همه نه گوندی کراشتن چکین دولتا ترک و ناویوان کرنه قروجی لهمبری پارتیا جاش و قروجیین کردستانی دناو دکوانا ده PKK شردکن ما بس همه نه وان کسی هانه نه ما بس همه او جاش و قروجیین که 20 سال ام خاپاندن و خمدان قبول کرن که پارتیا آزادیین تفگر آزادیین رزگاریا کردستانی دخوازن یکیتیا کردستانی دخوازن حق واسه سال در باز بو و ام جی پی هاتن خاپاندن و قال کس حتى نها بفير يقصنا سخته خاپاندینه و هنا وشخوا كيف خوشن بفي خاپاندن هاني ما بس تعمجي اف جماعتي يعني دنيا بتشم جولة بتيك برنا رجيما ايراني مجولة و عبد الله باخچلي خاپو عبد الله اوجلان ب پاراستنا ترکیه که مزن ترکیه که بهیز ترکیه که یک بوی مجوله مدگو قی تنی خاپو او مال درکت کو سلحوجی او تری يعني او تاسو او حمامه و ببیرنگی هانه داخویانیا درتینه و اشکره دکه کشف دکه کو اوان کسی هانه خاپو و سلحو هر دو جو تک سولن دلنگ دولت باخچلی دنه جو تک سولن دلنگ رجب طیب اردوغان دنه جو تک سولن دلنگ میته و دولتا کردنه خاپو و سلحو نها هناك تش هنا بمقي قوتن تركي وكرد ما يبقى كرجي دبنيا تشتي كو يزاحوي نبي مزاحوي دبي يعني ما تشتي بمراني كار شروبه بكر مراني كار برخنين بقرف وحنكا برسلي بدي يعني هذا شو شروبه بكم حلوستا خابو حلوستا سلحو خابو هم ناس دكن جد سبيكي ده زلامه میته روش بروش تکز دبه کو اویا زلامه میته بو وی بمینه زلامه میته سلحو تا آگاهی لجمع چنهی کو زلامه میته لیلی بو تفگراوی دد دیار کرن کو او جینه کیمی خاپویه انا آپو دد مزراندنا پککی دو پیواجو دیرو کا پککی دکلک جارا اولو اشارت ببیرنگی هان دده gelek pirtûkên nivîs û pirtûkên li ser têkiliyên apo û mîtê hene yanî ji ormûn cû bigire û heta roja îro bes li ser silhû tiştekî wilo çineyî me hîna min nedîtî dibigo keşif bibe dibigo ew jî xulamek ji xulamên dewleta kûr a Tirk be خمناکه ولات پارێزن ji Tirkiyê hez dikin ji dewlet baxçelî bêtir ji Tirkiyê hez dikin ji Recep Tayyip Erdogan bêtir ji Tirkiyê hez dikin xemnake bere ji Tirkiyê hez bikin xem yanî ev dimîne girêdayê wan lêneyên bi navên Kurda naxibin ana ez ticarî dema ku ez rexne dikim ticarî min negotiye yani ez nerînê xwe dibêjim me bi navê Kurda ticarî neaxivîme yanî rexneyê xwe dikim şiroveyê xwe dibêjim nerînê xwe dibêjim ev tiştên eleqeya wê bi min veyî yani bi kesayetiya min veyî bi mejî û hest û helwesta min veyî ticarî min negotiye Kurd
وببيرنجي وكو كرد وكم دفكرن تبليك وقلق كرد وكم دفكرن هنا دهندري با كوري كردستان جيد هنا لسرانسري كردستان جو هنا يعني كسن وكمه خدي هلوستين رخني دهنبري PKK وجمع بيدرجي كرنا اللي تجري من نقودي از بنابي وان از داخل موزن ونابجم اوان سرسرين خابوشي دناف صلاح الدين دمرتاش يعني هر روز درباز دبه جنش کاوه ولو سپریزش مردرتینن ولو ما ودجنقینن به هلوستين خوين كريتو قمارو وخفروشي وورات فروشي جاري هم دبيجن يعني بلكي آستا خفروشي وقروجيتي وجحشيتي دبي ريخصنا هاني دي جهاشتي حدكي جهاشتي راديكي اللي خابو وسلحو وهناك كسندن جمر دبيجن نا مسألة شو لو مسترة يعني حسكرنا وان عشقا وان آج دولتها تركره آج برجواندين دولتها ترك تخمين ما مستره تخمين ما درباز دكه هر روز جمر سپریز یکی دردینن داخویانی یکی دردینن بردنینن از چاش رو ببکم يعني از فرويد سيغموند فرويد يونغ اوی کسن فيلسوفو بسپوري اللي كولينو شروبين بسيكولوجي از بينم وكسايتيا خابو وآصلحو جبو شروع كرني جبو أناليزا وماتماي بمينن دي دنياي دي شينه بويه جدما روما بقرن جدما كوليا عند روما بقر كيفن بري زاينا عيسى وحتى داويا دنياي يك دي زنداني رجيم كيده رابع او دهندري زنداني ده يجي دبن ظلم و زورا وی رژیم هانی دیه و اف گرتی هان پاراستن پاراستنا وی رژیم هانی بده دیار کرن نبی جو قوناغا جو سردما کولیان و حتی داویا دنیا خاپو ما فهم کر سلحوجی و اولوی خویای همو کسین اندامن وی رخصنا هانی اف ذهنیت الجمانه اف پسیکولوژی جمانه اف هالوصل جمانه كولين يعني جرك رومان لسرور تشيكرين جرك فيلم سينما لسرور تشيكرين چاوا كولا چاوا قرتي دهندري زندان دولتكي رجيمكي ده راب وره حتى داوي بي سينور باراس نافي رجيم هانب يو اف سلحو خابو حقواس ولات باريزين تركن يعني دولت باخچالی که به زندان ترکیه بقواسی آبو سلحو دولت ترک نا پاریس رجب طيب اردوغان که به زندان دولت ترک بقواسی سلحو و آبو دولت ترک نا پاریس یو وانا اف دولت ترک چی کریج وان اوانا دولت ترک چی کریج جوان حتی کولو عشق وانج دولت ترک رهی يعني دبيجي سلحو دبيجي باشنا بما تركه وحيفا نافي صلاح الدين حيفا نافي صلاح الدين حيفا نافي عبد الله كل لسر خابوبه خمناك دبيجي باش نافي ما تركه اما دولة ترك بباريزن و يعني جو قرصي حتى هكاري نظام حتى كيدري وكردستان وباشارين كردستان حمو قلو دكي ايزنگ اویا دخوازه کی راضی بکه يعني دولة ما فهم كير يعني دولة ترك جوان راضية هنا چه خوازن يعني ماجي دل تشتك نماية وندان دولة ترك ودولة ترك جوان نرازي دولة ترك جو صلحو رازي بانا وصلحو بردانا صلحو برنادن دولة ترك جو صلحو دبيجت التروريست هاي خولي سر هاي كري چولي
Tu parêzer ew destnameya hiqûqê çi eleqeya te bi hiqûqê bi van helwestê hanê? Mafê gelê Kurd, kesayetiya gelê Kurd, bindestî û zulm û zora gelê Kurd ku heqxwasa bi sedên sala ji bin destê dagirkeriya dewleta Osmanî û komara dewleta Tirk heta roja îro berdewam dike û tu tê vî şêwazê hanê biaxive ana gi silho vê daxuyaniya hanê dernexistana. Xêwê dewleta Tirk wî bikuştana, wî dardekiribûna, wî bi şeniqandana, wê çi bikirane jê? Ev çima wilo dixwaze dewleta Tirk iqnac bike ku welat parêzekî baş e, Kurdekî baş e. Carna wextê ku me rexne li PKK dikirin, rexne xapoçî çi digotin? Hûn Kurdên baş in, hûn Kurdên dewletê ne, Kurdê dewleta Tirk in. Kurdên baş î Kurdlar nehakî xapo û silho û êwek wî ne. û Dem Partî û Dew Partî û Çeqilbas Partî. Î Kurdlar, Kurdên baş, Kurdên dewletê ev in. Sola Kurdê ku we rojekî ji roja dîtî Kurdê di nava AKP de. Wilo xweş û şêrîn, wilo dixwazin xwe bi dewleta Tirk xweş bikin bi qasî ku silho û xapo dixwaze xwe bi dewleta Tirk xweş bike. Tiştekî roja we wilo dîtiye? Rojekî ji roja we dîtî Kurdên di nava Hudaparê de. Wilo xwe şêrîn dikin û xwe xweş dikin bi dewleta Tirk bi qasî ku silho û xapo xwe bi dewleta Tirk xweş dikin. We tiştekî wilo di dinyayê de dîtiye? Rojekî ji roja Kurdê di nava CHP de. Ew Tanrı Kogloy ev kî ye? Min navî wî ji bîr kirim. Bû parlamenter jî. Rojekî ev Kurdê ku di nava CHP de, ê di nava Kemalîsta de, bi qasî xapo û silho axivîn û xwestin xwe bi dewleta Tirk şêrîn bikin, bêjin. Ji bo em wan tê xin navbera pêşbirkekî ki hala kî bêtir xwe ji dewleta Tirk re dadixîne xwe çi kole? Kole wilo naaxivin. Kole bi vî rengî naaxivin. Kole ti carî di zindana koledar de heqxwasa eşqa wî ji rejîm û sîstema koledariyê re tune ye. Tenê di tevgera xapoçî de, tenê di hundirê Partiya Caş û Qurociyên Kurdistanê de heye. Ev tişt eşkere dibe. Yani helwestên wan, nêrînên wan merov matmayî de. Ez berî yani berî çendekî hefteyekî ez li Bakurê Kurdistanê bûm. Xelk biçekî wilo ji silho ana silho û xapo tu têxe di hundirê qapanê de xelkê me li gorî hestê xwe diçe ji silho hez dikir. Kêfa wan ji silho. Saliheddîn Demirtaş û nizanim ting 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 li tenbûrê dixwe û nizanim çi ye û pir piştgiriya wî dikirin. Niha yani ev kesên ku piştgiriya silho jî dikirin, piştgiriya demekî piştgiriya dewleta Tirk a dagirker dikin. Ev kesên ku piştgiriya xapo dikin, ji xwe piştgiriya dewleta Tirk a dagirker dikin. Dixwazin dewleta Tirk a dagirker li ser rojhilata navîn ferz bikin. Niha di hundirê İsraîlê de, di hundirê Amerîka de tê gotin têkbirina rejîma Îranê. Têkbirina rejîma Îranê hinek tiştên meydanê. Ev rejîm wextê têk bibe, ev dîktatorî têk bibe, bibe nebe. Xelk wilo diaxivin. Xelk tiştên bi vî rengî dinya servan tiştê hanê diaxive, mijara Kurd tê pêş. Mafê Kurda tê pêş. Di nava çarçoveya mafên gelên Îranê. Kî ji qûna xwe ditirse? Dewlet Bahçelî. Kî ji binû şilo ji qûna xwe ditirse? Recep Tayyip Erdogan. Ê baş e evana ji qûna xwe ditirsin ji ber ku rejîmekî dagirker in, ji ber ku zilmê li Kurda dikin.
كي تشكريش قونا سالحدين وقونا خابو ولو تترسنها قواسا قوب الدولة تاتركولو بقريدانا أنا سبا وكي دولة باخشالي قد دولة باخشالي چل قد قو آرمان جا بي پشتی ایران دولة تاترك دنیا بخوازه عالم دنیا بخوازن ورن دیسا پیمانا سیوری مافی کردا بر چاف در باس بکن بخوازن بیجن کام تشتكي بدن كردال باكوري كردستان كي ويلهم بردر كذا خابو صلحو اي كردلار كردين دولتي كردين مصطفى كمال اتاتورك كردي اسمت انونو اجاب قربانا وان كردي هانجي ببن كردي اسمت انونو مصطفى كمال اتاتورك هناك سوز هبون حسن خيري ابيكو آپوچی جاناش مرد بيجن تبي حسن خيري تبسني دولة ترك دكه كرو هاي سرسري هاي خلي سر هاي بحيثيت هاي بناموس سروكيتا خوكري صول سروكيتا وسركرداياتا خوكري صول دهندري دلنجي دولة باخشالي ديتي هنا تهاتي چدا خبر تهاتي كي حسن خيرية سروكيتا وسالحدينيتا بقربانا حسن خيري بن حسن خيري ديسا اعتراف كر قوت از شاش بوم نزانم گورامل دورکی چه بکن گورامل دورکی چه بکن برا خلق تفهم بکن جبرکو خاين بون حسن خيري بفيرنگي دگو آپو گرک گلی کرد 40 مليون کرد ما آپو حتى نامینه قيو روش کی جوشا بجحمك گبر ببه 40 مليون گلی کرد مالبات شهید کرد و کردستانی 40 مليون 5 مليون گلی کرد گرک همو هرن سر گورا آپو میز بکن و تف بکن و برسف بدن آپوش بوكو برسف بقيجة سلحوش نزانم از يعني بالراستي از بيچارمه لبرانبري شروع وكرنا روشا سلحو وروشا خابو دين الآلي كيم سلحو كرو هاي خودي سر هاي خودي پاشناوي آنايمي پاشناوي ناوي كرد اوسه جو عثمان را دبیجن اوسه پاشناوی me کرد عشیره me کرد اش خو باورم اگر خاپو و سلحوش خو نباورن اف مسئله دنه بریده مکی خورتک برادر کی لیکولینه کی د ارشیف عثمانی د کار و خبات اوی هی عشیره me هری ماهویدا لقلپی در دورا دیاربکر فارقینه بسمله ارشیف بلگه دبیجن اف عشیره هانه ودگره دولتا مروانی از جو خو و جو مالباتا خو و جو کرداتیا خو و جو عشیره خو باورم اف باوری جمان تنیه از نکارم از گلی چرک د پاریزم از نه لگل دجمناتی و شر و پفچونا دنابا گلادمه لی از نه لگل ویمه از رابم تعویز بدم دولتکی داگر کر حتی دو پیر ود مدیا خودگو دولتا ترک داگر کر ایرو دولتا ترک بی دولتا جاوه دولتا باوه و عیب جوریه و عیب سلح دين دمرتاش سلحو تتماشى دكه وافدن قور اشتر جيره ميت واشتر بينه حواله تشتر تينن كيشتر تينن واشتر بينن وتبش كوريجي تيدگيجه هاي خولي سر اگر دولتا ترك حقواسا باشا حقواسا شيرين تدندري زندانه تشتكه هاي خولي سر دولتا ترك حقواسا باشو تبي باريس نظام شكر حياكي داري برايته شما دركت شيه وراهش تشك وسلاح لهم بري في دولتا خوشك وباش وكبار ومعقول تشخوفان برسي هاناك برايتا چما د زنداني دما حق واسسال د زنداني دما او صبري اوق بهافرابون ما ونفان برسي هانش خناك قي عاقلنا ماي يون شدخون والله وبالله وتالله اگر وجه جي بخارا جه قاو جه
وكاو جهجي بخارا وبشكيولو عقلي وج عقلي كراجي يعني وكيك يعني ايه كراج ايه وشدر افشاتي سري ونشما ولودك شرو پفچون ده هندره ایرانه کی چی کریش و اون دولت آترک بپارێزنش خۆ زاتن ببەرێکی گوتی وەز دووبارە دکم ئەو چیرۆکە خاپۆ و میدێ هەموو ji bo van rojê haneyê ji bo ku kurtêkê bin kontrolê di rêya xapo de û silho de û dew partî û çeqilmaz partî û bibin î Kurtlar û tirkleşme çê bibe Kurd behsa mavê xwe nekin Kurd behsa tiştê xwe nekin û ew ê dewleta Tirk biparêz heyî xwelî ser dewleta Tirk biparêz bes bere dewleta Tirk te wekî Kurd nas bike wekî Kurd ne ji ber ku paşnavê te Demirtaş e paşnavê te Tirk e ne ji ber ku paşnavê Apo Öcalan e gotinekî Tirkî ye heyî xwelî ser dewleta Tirk biparêz bes bere dewleta Tirk te nas bike wekî otonom wekî federe wekî netewe wekî mav wê biparêz ez ê jî dewleta Sûdî biparêzim eger Kurda nas bike mafê Kurda nas bike ez ê dewleta Tirk jî biparêzim eger kesayetiya Kurda dîroka Kurda mafê Kurda yanî rêzê ji Kurd û Kurdistanê bigire ez ê rêzê kî rêzê ji gelê min re ji neteweya min re ji mafê min re bigire ez ê jî rêzê jê re bigirim bes ê ku neteweya min nas neke welatê min Kurdistana min nas neke dîroka min nas neke ez ê bi ser wî bimîzim kî dibe bere bibe ê ku xwîna gelê me helal bike dîroka gelê me talan û wêran bike doza gelê me tê xibin lingê eskerê xwe potînê eskerê xwe ez wî nas nakim ez rêzê jê re nagirim ez wê naparêzim silho qey namûs nemaye ji bo Xwedê hinek namûs bibin ev kesê ku diçin Êmiraliyê kesê ku diçin ya ew kî jî çûye Êmiralî Rozerîn û Mizaffer Ayeta û Sebrî Ok ez ji wan re bêjim hinek biçek namûs ji Apo re bibirane bixware Êmiralî de belkî biçekî li xwe vegeriya ê nemane êdin jî ev malin ew tas û ew hemam e kî ji van kesên hanê re ya ev çi ye ji bo Xwedê yek were ji min re şorove bike ji min re şorove bike îzah bike rava bike ka ev ji çi tê ev kesayetiya xapoçî heya çi derece ê min li cem min nema ez nema dikarim îzah bikim ez ancak dikarim bersivekî wilo kurt û xweşik bi xapo ve girêdayî ez dikarim bersivekî kurt û xweşik bidim silho jî ancak bersivekî bi vî rengî helwestên silho û xapo êdî mere nikare wilo lêkolîn û şirove û vekolîn û kûrbûn li ser wan her were nema helwestekî bi vî rengê hanê mere kare yanî nivîşka helwesta nivîşka lêkolîn û şirove û lêveger û vekolîn li ser tevgera xapoçî li ser Partiya Caş û Qurociyên Kurdistanê li ser ew çi jî bêjim yanî çima ez nebêjim hûn bêjin yanî vî keriyê hanê vê kuvan koleyên hanê helwesta herî biaqil û herî layiq ev e